Title: 15 Natural Ways to Lower Your Blood Sugar Without Medication, based on research by Dr. Cynthia Sass, MPH, rewritten for educational use. Welcome to HEB Health Theanocene, your trusted source for health awareness and chronic disease education. In today's video, we'll explore 15 natural habits that can help lower your blood sugar without medication. These lifestyle changes are backed by research and can support better energy, heart health, and diabetes prevention. Changes to your lifestyle, like walking after meals, eating more fiber, and using intermittent fasting, can naturally lower your blood sugar. A healthy blood sugar level can help you feel better and have more energy, as well as lower your risk of heart disease, diabetes, kidney disease, and vision loss. የደም ስኳርን ለመቀነስ 15 ተፈጥሯዊ ዘዴዎች በዶክተር ሲንቲያ ሳስ መብህ ጥናት መነሻነት የቀረበ የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች ለምሳሌ ከምግብ በኋላ መራመድ፣ የፋይበር አወሳሰድን መጨመር እና ያለማቋረጥ መጾምን መለማመድ በተፈጥሮ የደም ስኳር መጠንን ለመቀነስ ይረዳሉ። ጤናማ የደም ስኳር መጠንን መጠበቅ ኃይልን፣ አጠቃላይ ደህንነትን ሊያሻሽልና ለልብ ህመም፣ ለስኳር በሽታ፣ ለኩላሊት በሽታ እና ለእይታ ችግሮች ተጋላጭነትን ይቀንሳል። 1. Consume carbohydrates. According to research, eating carbohydrates after vegetables lowers blood sugar levels after eating. Foods high in water and fiber, such as vegetables, should be consumed first, followed by foods high in protein, oils and fats, slowly digested whole, complex carbohydrates, and finally simpler carbohydrates, or foods high in sugar according to the research. አንዲ ካርቦሃይድሬትን ይመገቡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከአትክልት በኋላ ካርቦሃይድሬትን መጠቀም ከምግብ በኋላ የደም ስኳር መጠን ለመቀነስ ይረዳል። እንደ አትክልት ባሉ ከፍተኛ ውሃና ከፍተኛ ፋይበር የያዙ ምግቦችን ይጀምሩ፣ ከዚያ ፕሮቲን፣ ስብ እና ቀስ በቀስ የሚፈጩ ውስብስብ ካርቦሃይድሬትስ ያካትቱ እና በመጨረሻም ቀለል ያሉ ካርቦሃይድሬትስ ወይም ጣፋጭ ምግቦችን። 2. Include more foods rich in soluble fiber. In your diet, digestive process is slowed by soluble fiber, which dissolves in water. This results in a lower blood sugar spike after a meal. Soluble fiber comes naturally from the following: acorns, the avocado beans, Brussels sprouts, linseed nuts, peas, seeds. ሁለት ፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን ይመገቡ። በውሃ ውስጥ ፋይበር የምግብ መፈጨትን ይቀንሳልና ከምግብ በኋላ ወደ ትንሽ የደም ስኳር መጨመር ይመራል። በፋይበር የበለጸጉ ምግቦች የሚከተሉትን ያካትታሉ: አኮርን፣ አቮካዶ፣ ባቄላ፣ ብራሰልስ ቡቃያ፣ ተልባ ዘሮች፣ ለውዝ፣ አተር ዘሮች። 3. Try a period of fasting. In individuals with high blood sugar and cholesterol levels, it has been demonstrated that intermittent fasting, IF, improves health outcomes. Some research suggests it's best to eat most of your calories at breakfast and lunch, and enjoy a smaller and earlier dinner before 6 p.m. 3. ጾም፣ ያለማቋረጥ መጾም። ኤፍ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን እና ኮሌስትሮል ባለባቸው ሰዎች ላይ ጤናን እንደሚያሻሽል ታይቷል። አንዳንድ ጥናቶች አብዛኛውን ካሎሪውን ቁርስ እና ምሳ ላይ እንዲመገቡ ይመክራሉ፣ ከቀኑ 6 ሰዓት በፊት በትንሽ እና ቀደም ብሎ እራት። 4. Refined grains should be avoided at all costs. Research has consistently found that eating whole grains improves blood glucose levels post-meal compared to refined carb foods. Eating whole grains also reduces the risk of type 2 diabetes. Whole grains consist of berries, white rice, buckwheat oats, cornbread quinoa, rough rice. 4. የተፈተጉ እህልን ያስወግዱ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ያልተፈተጉ እህሎች ከተመገባደዱ በኋላ የደም ስኳር ከተጣራ ካርቦሃይድሬትስ በተሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠርና ለአይነት 2 የስኳር በሽታ ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ያልተፈተጉ እህሎች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ: ቤሪ፣ ነጭ ሩዝ፣ ባኮት፣ አጃ፣ የበቆሎ ዳቦ፣ ኩይኖ፣ ቡናማ ሩዝ። 5. Go on a walk after meals. Taking walks after meals uses the carbohydrates you ate as fuel, lowering your blood sugar levels without relying on insulin. Post-meal blood sugar levels may be lower even when standing. 5. ከምግብ በኋላ ይራመዱ። ከተመገባችሁ በኋላ በእግር መራመድ ከምግቦ የሚገኘውን ካርቦሃይድሬትስ እንደ ኃይል ለመጠቀም ይረዳል። ይህም ተጨማሪ ኢንሱሊን ሳያስፈልገው የደም ስኳር መጠን ይቀንሳል። ከምግብ በኋላ መቆም እንኳን የደም ስኳር ለመቀነስ ይረዳል። 6. Practice strength training. In obese and pre-diabetic individuals, resistance training before meals significantly lowers blood sugar levels after meals. It has also been demonstrated that working out after eating lowers blood sugar levels.
6 የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ያድርጉ። ከመጠን በላይ ውፍረት ላለባቸው ወይም ቅድመ የስኳር ህመምተኞች ከምግብ በፊት የመቋቋም ልምምዶችን ማድረግ። ከተመገባችሁ በኋላ የደም ስኳር በእጅጉ ይቀንሳል። ከምግብ በኋላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የደም ስኳር እንደሚቀንስ ታይቷል። 7. Incorporate more pulses into your diet. Pulses, beans, lentils, peas, and chickpeas, contain a unique combination of protein and high-fiber carbohydrates that can improve post-meal blood sugar levels and long-term regulation. Research shows that pulse-based diets offer substantial improvements in blood sugar control, as well as blood lipids, fats, and body weight. People who ate more plant-based foods had a lower risk of developing prediabetes, type 2 diabetes, and insulin resistance when insulin doesn't work properly. 7. ጥራጥሬዎችን ይመገቡ። እንደ ባቂላ፣ ምስር፣ አተር እና ሽምብራ ያሉ ጥራጥሬዎች ከምግብ በኋላ የደም ስኳር መጠንን የሚያሻሽሉ እና የረጅም ጊዜ ቁጥጥርን የሚረዱ ፕሮቲን እና ፋይበር የበለጸጉ ካርቦሃይድሬትስ ጥምረት ያቀርባሉ። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በጥራጥሬ የበለጸጉ ምግቦች የደም ስኳር ቁጥጥርን፣ የደም ስብን መጠንና የሰውነት ክብደትን ያሻሽላሉ። ከእጽዋት የተቀመሙትን በዘት ለቅድመ የስኳር በሽታ፣ ለአይነት 2 የስኳር በሽታ እና ለኢንሱሊን የመቋቋም ዕድላቸው ዝቅተኛ ነው። 8. Eat a breakfast rich in proteins. Protein-rich breakfasts may help lower blood sugar levels after meals throughout the day. Research shows that higher protein breakfasts lead to lower glucose spikes than breakfasts with lower protein. 8. በፕሮቲን የበለጸገ ቁርስ ይብሉ። በፕሮቲን የበለጸገ ቁርስ መመገብ ቀኑን ሙሉ ከተመገቡ በኋላ የደም ስኳር መጨመርን ለመቀነስ ይረዳል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ብዙ ፕሮቲን ያለው ቁርስ አነስተኛ ፕሮቲን ካላቸው ጋር ሲነጻጸር በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን አነስተኛ ጭማሪ ያስከትላል። 9. Eat more avocado. Avocados contain good fat, vitamins, minerals, antioxidants, and fiber. It has been demonstrated that including them in meals helps control blood sugar. Avocado consumption is associated with a lower risk of developing type 2 diabetes, according to research. 9. አቮካዶ ይብሉ። አቮካዶ በጤናማ ስብ፣ ቫይታሚኖች፣ ማዕድናት፣ አንቲኦክሲደንትስ እና ፋይበር የተሞላ ነው። እነሱም በአመጋገቦ ውስጥ ማካተት በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር እንደሚረዳ ታይቷል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት አቮካዶን መመገብ ለአይነት 2 የስኳር በሽታ የመጋለጥ ዕድላቸው ዝቅተኛ ነው። 10. Utilize a glucose monitoring system. The purpose of continuous glucose monitors, CGMs, is to better regulate blood sugar levels. CGMs involve apps linked to sensors, typically placed on the back of the arm, that measure interstitial sugar levels, the sugar found in the fluid between the cells. CGMs were found to be useful for assessing blood sugar levels after meals in a small study of 12 healthy male volunteers. 10. የግሉኮስ መቆጣጠሪያ ዘዴን ይጠቀሙ። ቀጣይነት ያለው የግሉኮስ መቆጣጠሪያዎች ክሪመስ የተነደፉት የደም ስኳር መጠንን የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመቆጣጠር ነው። ሲጂኤሞች በሴሎች መካከል ባለው ፈሳሽ ውስጥ ያለውን ስኳር የሚከታተሉ እና ከሞባይል መተግበሪያዎች ጋር የሚገናኙ ዳሳሾችን ይጠቀማሉ። ከ12 ጤናማ ወንድ ተሳታፊዎች ጋር የተደረገ ትንሽ ጥናት እንደሚያሳየው ክሪመስ ከምግብ በኋላ የደም ስኳር መጠንን ለመከታተል ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። 11. Consume more fermented foods and drinks. Fermentation is the conversion of carbohydrates to alcohol or organic acids using microorganisms, yeasts, or bacteria under anaerobic conditions. Fermented foods include kefir, kombucha, sauerkraut, tempeh, natto, miso, kimchi, and sourdough bread. Fermented foods may slow carbohydrate absorption, which lowers blood sugar levels after a meal, in addition to supporting digestive health. It has also been demonstrated that fermented foods reduce inflammation, which is a risk factor for type 2 diabetes. 11. የዳበረ ምግቦችን እና መጠጦችን መውሰድዎን ይጨምሩ። መፍላት ኦክስጅን በማይኖርበት ጊዜ እንደ እርሾ ወይም ባክቴሪያ ያሉ ረቂቅ ተህዋሲያንን በመጠቀም ካርቦሃይድሬትን ወደ አልኮሆል ወይም ኦርጋኒክ አሲዶች የመቀየር ሂደት ነው። የዳበረ ምግቦች ምሳሌዎች ኬፈር፣ ኮምቡቻ፣ ሳውርክራውት፣ ቴምፔህ፣ ናቶ፣ ሚሶ፣ ኪምቺ እና እርሾ ያለው ዳቦ ያካትታሉ። የዳበረ ምግቦችን መመገብ ለመቀነስ ይረዳል። ይህም ከተመገባችሁ በኋላ የደም ስኳር መጠን እንዲቀንስ እና የምግብ መፈጨትን ጤና ይደግፋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የዳበረ ምግቦች ለአይነት 2 የስኳር በሽታ ተጋላጭ የሆነውን እብጠትን ይቀንሳሉ። 12. Reduce your intake of added sugar. Any sugar that is added to food to make it sweeter is added sugar. Blood sugar levels rise as a result of the rapid absorption of added sugar into the bloodstream.
Over time, too much added sugar increases the risk of not only diabetes, but also heart disease, dementia, Alzheimer's disease, obesity, high blood pressure, and certain cancers. The American Heart Association recommends no more than 25 grams, or 6 teaspoons, of added sugar per day for women, and no more than 36 grams or 9 teaspoons for men. 12 ስኳር ይቀንሱ። ስኳር ጣፋጩን ለማሻሻል በምግብ ውስጥ የተካተተውን ማንኛውንም ስኳር ያመለክታል። ስኳር መጠቀም በፍጥነት ወደ ደም ውስጥ ስለሚገባ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በፍጥነት እንዲጨምር ያደርጋል። ለረጅም ጊዜ ስኳር ከመጠን በላይ መውሰድ ለስኳር በሽታ፣ ለልብ ህመም፣ ለአእምሮ ማጣት፣ ለአልዛይመር በሽታ፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረት፣ ለደም ግፊትና ለአንዳንድ የካንሰር አይነቶች ተጋላጭነትን ይጨምራል። የአሜሪካ የልብ ማህበር ስኳር ለሴቶች በቀን ከ25 ግራም 6 የሻይ ማንኪያ ገደማ እና ለወንዶች በቀን ከ36 ግራም 9 የሻይ ማንኪያ ገደማ እንዲገድብ ይመክራል። 13. Take apple cider vinegar. People with type 2 diabetes may benefit from taking 30 milliliters of apple cider vinegar daily to lower blood pressure and control blood sugar and lipid levels. It's often recommended to take it before meals or before bed. 13 አፕል ሳይደር ኮምጣጤን ይውሰዱ። አይነት 2 የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች የደም ግፊትን ለመቀነስ እና የደም ስኳርና የስብ መጠንን ለመቆጣጠር በየቀኑ 30 ሚሊ ሊትር ፖም ሳይደር ኮምጣጤ በመመገብ ሊጠቀሙ ይችላሉ። በተለምዶ ከምግብ በፊት ወይም በመኝታ ሰዓት እንዲወስዱ ይመከራል። 14. Consume more vitamin D. Blood sugar regulation can be affected negatively if you don't get enough vitamin D. However, don't overdo it, as too much vitamin D can lead to an abnormally high level of calcium in the blood, which can damage the kidneys, soft tissues, and bones over time. In patients with type 2 diabetes and low vitamin D, a recent review of previously published studies found that taking a vitamin D supplement improved blood sugar regulation and cut HbA1c levels. Taking vitamin D supplements reduces the risk of developing diabetes by 15%, and increases the likelihood of normalizing blood sugar regulation by 30% in people with prediabetes and low vitamin D. 14 ቫይታሚን ዲን ይጠቀሙ። በቂ ቫይታሚን ዲ ማግኘት በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን መቆጣጠር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ይሁን እንጂ ከመጠን በላይ ቫይታሚን ዲ በደም ውስጥ ከፍተኛ የካልሲየም መጠን ስለሚያስከትል በጊዜ ሂደት ኩላሊትን፣ ለስላሳ ቲሹዎችን እና አጥንትን ሊጎዳ ስለሚችል ከመጠን በላይ ላለመውሰድ አስፈላጊ ነው። አይነት 2 የስኳር በሽታ ላለባቸው ዝቅተኛ የቫይታሚን ዲ ላለባቸው ግለሰቦች ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በቅርቡ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የቫይታሚን ዲ ተጨማሪ መድኃኒቶችን መውሰድ የደም ስኳር ቁጥጥርን ያሻሽላልና የHbA1c መጠንን ይቀንሳል። የቫይታሚን ዲ ማሟያ ለስኳር በሽታ የመጋለጥ ዕድልን በ15 በመቶ ይቀንሳልና ቅድመ የስኳር በሽታና ዝቅተኛ የቫይታሚን ዲ ባለባቸው ሰዎች ላይ መደበኛውን የደም ስኳር የመቆጣጠር ዕድልን በ30 በመቶ ይጨምራል። 15. Keep hydrated. The regulation of blood sugar and general longevity may both benefit from adequate hydration. The amount of water consumed has been found to have a negative correlation with the risk of type 2 diabetes and other chronic conditions. Additionally, research indicates that individuals who consume water prior to meals consume fewer calories, lose weight, have a smaller waist, and have lower levels of triglycerides and bad LDL cholesterol. 15 በቂ ውሃ መጠጣት ትክክለኛ እርጥበት የደም ስኳር ቁጥጥርንና አጠቃላይ ረጅም ዕድሜን ይደግፋል። በቂ ውሃ መጠጣት ለአይነት 2 የስኳር በሽታ እና ለሌሎች ስር የሰደዱ በሽታዎች የመጋለጥ ዕድላቸው ዝቅተኛ ነው። ከዚህም በላይ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከምግብ በፊት ውሃ መጠጣት የካሎሪ መጠን መቀነስ፣ ክብደት መቀነስ፣ ትንሽ የወገብ መስመር እና ትራይግሊሰራይድስ እና ወደ መጥፎ ከኮሌስትሮል መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል። Thank you for watching HEB Health Thenacine. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe for more health tips and wellness secrets. Remember, small changes can lead to big results. Stay healthy, stay informed, and see you in the next episode.